Kako će? On je moj jakna. Rekao sam kako da pridržavate, pošto je krhka ovako cijelim čakama. Znači, samo čekaj da prođe. Ali priđite ovdje, priđite. Ina, uzmi radije za ruku. Napravite mjesto za Vladika. Maks uzmi za ruku. Maks se kod njega. Dođi vamo, Ina. Dođi vamo. Napravite iza Vladice mjesto da se Vladika povuče da... Ajde, podignite svi. Tu budi, tu budi. Ina, budite tu. Ovako. Oče. S ove strane. Čovjek. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, posija mirovi svijet razuma, nebo zvijezdam služaši zvijezdoju, u čahu sjam, Tebje klanjati sja soncu pravnim i Tebe vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava Tebe. Sad će Vladika preko glave prelomiti, sad gledam. Pa preko glave. Eto. I sad Vladika dijeli djeci. Gledaj. Ovi koji su ovdje da mogu da naprave prolaz, sada mogu koji dobiju česnicu da izlaze. Znači ovako ćemo s ove strane da puštimo. Kristina, odmah izlazi gore. Stara će rade. Ajde.